Салам достор, бүгүн мен түрк подружкам күйөөгө тиет. Ошо подружкамдын нике күбөсү болуп барганга даярданып жатамын. Негизи көйнөк кийип бармакмын. Өзүмдүн 2 эле көйнөгүм бар ушундай мероприятияларга кийгенге. Бирок Кыргызстанга барып келип, бир аз вес кошуп келиптирмин. Ошого жакшы чак болбой калды. Чак болду эми, бирок кичине жарашпай калгандай болду да. Ошон үчүн шым кийдим. Өзүм негизи көбүнчө шым, шортыларды эле кийип жүрөмүн. Кызымды карап турганга апашкамды чакырдым. Негизи күйөөм, кызым, өзүм болуп эле чогуу бармакпыз. Анан күйөөмдүн бүгүн бир аз иштери чыгып калды, бара албай калды. Var. Orada tabağın içerisinde. Peki. Ağzımı da sil. Bunu nereye düşürdün o portakalı? Heh. Такси менен келдим бул жака. Мына Мурат Паша беледиесинде болот никеси, регистрациясы. Азыр киребиз. Vay. Tozaktan bir alayım. Бүгүн 2 жаштын жөн гана регистрациясы болот. Анан 2 айдан кийин буюрса үйлөнүү тою болот. Бул болсо келин даярданчу комната. Ошо баарыбыз кирип күтүп отурабыз. Neyse sonra atarsınız da görürüz. Мен өзүм күйөөгө тийип аткандай эле аябай сүрдөдүм. Мен биринчи жолу ушундай нике күбөсү болуп атам. Кыргызстанда да болуп көргөн эмесмин. Мындай залга экинчи жолу кирип атам. Бирөө өзүмдүн регистрациямда, анан бул экинчиси. Saygıdeğer misafirlerimiz, çok kıymetli şahitlerimiz, öncelikle Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Bey, sizlere gönül dolusu sevgi, muhabbet ve selamlarını yine sevgili çiftinize de bir ömür boyu mutluluk dileklerini ileterek her birinize hoş geldiniz. Sayın Selen Deniz, Sayın Mustafa Ateş, evlenmek üzere belediyemize yazılı müracaat bulunuz. Yapılan inceleme neticesinde evlenmenize herhangi bir neden olmadığı tespit edilmiştir. İlk sözümüzü damat beye yönelteceğiz. Son sözü gelin hanıma bırakacağız. Başlıyoruz. Sayın Mustafa Ateş, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kendi özgür iradeniz, isteğiniz ve arzunuzla Sayın Selen Deniz hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Gelin hanıma geçiyoruz. Sayın Selen Deniz, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kendi özgür iradeniz, isteğiniz ve arzunuzla Sayın Mustafa Ateş Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kıymetli şahitlerimiz, sizler de sevgili çiftimizin umutlarına şahit ediyor musunuz? Şahitlerimizden ziyade misafirlerimiz tam gelin hanım sesini duyalım. Evet. Evet, kıymetli şahitlerimiz, sizler de sevgili çiftimizin umutlarına şahit ediyor musunuz? Evet. O halde, evet, beyanları alıp imzaya geçiyoruz. Азыр могу жерде карап турсаңар, кыз баланын бутун басат. Бул түрктөрдө ушундай салт да. Экөөнү аял күйөөсү деп жарыялагандан кийин бутун басышы керек кыз.
Мен өзүмдүкүндө дагы мага айтышкан болчу басасың деп, бирок мен унутуп калыптырмын. Анан мага залда отурган күйөөмдүн достору кыйкырып бутун бас дешкенде анан баскан болчумун. Evet, imzalandı. Sevgili çiftimizin aile birlik kurulu bizlere de son söz söylemek düşüyor. Türk Medeni Kanunu bu işi ilan ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Мына минтип бүткөндөн кийин 2 жаш менен баары сүрөткө түшүп чыгышат. Үй бүлөсү, достору, өзүнчө туугандары дегендей. Андан кийин атайын сувенирлер болот, же болбосо шоколад. Ар ким эми ар кандай даярдайт да, бирок көбүнчөсү шоколад болот. Ошондойлор таратылат. Шоколаддын сыртында же сувенирдин сыртында 2 жаштын аты жөнү жазылуу болгон. Же магниттер болот, атайын холодильникке жабыштырып койчу. Ошолор таратылып жатат азыр. Evet. Мындай сувенирлер берилет. Мага 3 штук бердилер. Бирөөнү кайненеме, экөөнү мага. Үйгө келдим. Чоң апасы чачын өрүп койгон тура, сонун кылып. Ал эмне экен? Илеч эмес кызым ал. Мен жаан талашып ифтарга жетишейин деп, ооз ачарга бир нерсе жазайын деп келсем, кайненем, апашкам монтип салат жасап, еще монтип украшать этип коюптур. Анан минтип тоокту сууга бышырып, монтип коюптур. Азыр рис жасайт окшойт, анан үстүнө муну себелеп, анан шорпо жасап коюптур.